Mill-bidu tas-sena fil-faċilità korrettiva ta' Kordin saru mal-2300 spezzjoni għad-droga, fi 15 minn dawn instabu sustanzi illegali. Bilan li din il-ħidma tkun aktar effettiva, l-faċilità investiet f'6 klib tar-razza German Shepherd. Magħhom ġew assenjati 6 uffiċjali li għal xhur sħaqthom it-taħriġ biex issa kapaċi jidentifikaw id-droga. B'12 sena esperjenza f'Chicago, il-kap tas-sigurtà fih dan il-faċilità korrettiva ta' Kordin, Robert Edmondson, spjega l-importanza li dawn il-klib jitħarġu kontinwament. It's important that we always do physical agility with the dogs so that they have a good agility and they can also work within the workloads of what we require them to do. It-taħriġ iżda ma jinvolvix biss il-kundizzjoni fiżika tal-kelb. Ix-xam huwa element importanti ħafna. Meta żorna l-faċilità waqt it-taħriġ, rajna l-uffiċjali jpoġġu sustanzi illegali f'postijiet differenti fil-ħabs. Meta ssejħu l-klieb dawn mill-ewwel intabħu li kien hemm xi ħaġa ħażina u la darba jkun għamel xogħlu, il-kelb jippretendi l-ħlas. We want to make sure that he's happy and the handlers have a good connection with the dog. Il-kap eżekuttiv ta' Kordin, Simon Buttigieg, spjega kif il-ħsieb wara dan l-investiment kien biex fejn ma jaslux l-uffiċjali jaslu il-klieb. Spezzjonijiet fiċ-ċelel u f'diversi partijiet tal-ħabs isiru kuljum. L-ammonti varjaw minn ġurnata l-oħra, skont il-bżonn li naraw aħna għal dik il-ġurnata partikolari, però kuljum preċett ikunu involuti fit-tfittxijiet. Bejn Jannar u Mejju ta' din is-sena saru wkoll aktar minn 700 test tal-awrina fuq il-priġunieri. Żieda ta' kważi 4 darbiet meta mqabbel ma' kemm kienu jsiru testijiet taħt amministrazzjoni preċedenti. Dan kollu bħala parti minn ġlieda kontinwa kontra droga fil-ħabs.